Makagapos ne makapiringya pamataan niyang inuksere in bangke ng lalaki ngayon king paranom king barangay San Miguel, San Simon, Pampanga anyang October 23, 2023. Agpangking Chief of Police ning Balena Police Major Narciso Singalawa, biktima ne ning kidnap for ransom syndicating lalaki. Ating found male cadaver. So identified ning cadaver ni after na may coordinate kami kayong anti-kidnapping group. Poking NBI na ining victim is identified yung Malaysian national. So ining Malaysian national ining victim yung kidnap for ransom. Basiking meron pa tayong investigasyon bago praya king Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Establishment king Binyan Laguna ing biktima ame kilala ay Jason Yap Chow Cheng. Biscuit ang profile ng victim neto niya kalang HR o admin ng POGO king Binyan Laguna. Ining victim. At kalupa na rin matutukal na video na rin foreign national apogo worker sa makadanas torture, lulto mo naman kang investigasyon ame torture ya ing Malaysian national a biktima Bayure Pete at inukse ing kayang bangke. Ikataw mo siguro during that time, base kay kwento na rin family na tilang going negosasyon na nimit la pang another money, ransom na ibeda sana the family. So, yung suspect, mantod lang lugar na pwede din ibisanan. At siyang pandemo talaga itang lugar nito kasi lalo na itang lugar nito madalundod. Samantala, basiging impormasyon na dadaki na ng PNP king ongoing investigation na ng Senado, asunan laking 15 POGO-related kidnappings at 11 metong kidnap for ransom cases ding may report karela manibat January hanggang September 2022. Ako yung kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalan.